Manguy genamastu namo siwa bayu ngaksamon ni gulunjang sisiro padwaro yang babi apan wani ngucarakan ninggir yang lewat mogi tan kani sosok sapu upun rawulan tula apa ini sido paripurno yo namo swaha Widya Sang Yang Hawi Swara Murti Tasa Cerita Di tengah gemuruh zaman yang berubah, ketika tahta ditinggalkan demi pena dan keheningan laut, anak agung Panji Tisna memilih jalan sunyi di pesisir utara Bali di daerah Tukat Jebol. Amidst the roaring tides of changing time, when thrones were forsaken for the pan and the silence of the sea, Anak Agung Panji Tisna chose a solitary path on the northern coast of Bali in the quiet village of Tukat Jebol. Kedua-dua ninjar itu Lampah Lovina dan Hanwani Sigroy Nama kedua Lampah Siro hidup Panji Tisna Para wasuk yang panjang lesau Mari kanang posisi Tukat nyalap jatuh yang geteng anyo pada diraku kedepananyo anot adem begotong royongnya bekai rara merta panjang pegawai sani ide sayangnya manut segina nyalap jatuh yang geteng anyo pada diraku kedepananyo anot adem Siring posisi Tukat para panjang lan pegawai Udi seraya nanti sampun sayangku manudin suweginaipun Walau sama anu berat siru hidup Panji Tisna bawas-bawas wih panang banyak bersabuk mawas siro hidup Panji Tisna angrera siro kena angawi kawi sasro
Ceburan ombak saling sautin serasa ngelut pikayunan itu katimpalin antuk suaran mesin ketik itu adung ngelangunin pisan gesiran angin sane dap-dap ngawinang sidenaut manah sane ngantenang. There, embraced by the crazy waves and the whisper of the coastal winds, he gave birth to literary works that carved history. Karya, puisi, Penggali sumur berlapis, bertiga, sak tampak tak tampak terasa terapak. Sak memikul kayu berdua, jiwa Pandai menampak menerangkan hati. serasa merapat bertiga, jiwa. memikul dan kayu mengangkat berdua, benda. Tapi sayang Berat, rekatan menggali keduanya sumur diputuskan bertiga, puasa. mengangkat benda berat, Kacerita mungguh ring Nobel Sukreni gadis Bali. Kesatuangipun mantri polisi I Gusti Matetusan maparikose anak istri sane madan loh Sukreni sigero. Dalam pekat malam yang tak bersahabat, di antara bisik angin dan gemetar cahaya lampu minyak, di warung Menegari, tubuh Sukreni dipaksa tunduk pada kerakusan Tuan Matetusan. Mantri polisi yang berbalut kuasa namun berjiwa binatang. Kegarisannya direnggut tanpa belas kasih, tanpa cinta. Wangun tesiro hidupan jenis tuh. Apan wis minget mari kanang panegara India Mumbai putra negara. Terinspirasi dari Mumbai yang tertata elok, ia membangun sebuah penginapan kecil bernama Puri Tasik Maduk. Dan di sekitaran pondok wisata itu, di hamparan luas pasir hitam sebagai tempat pelancong menikmati pantai cebol, Panji Tisna menamai areal tersebut Lovina, sebuah nama yang menyulam makna love inner, cinta ibu pertiwi dan keindahannya. Lovina was never meant to be just a place to rest. It was a soul that Panji Tisna planted, breathing life back into the calm heartbeat of Buleleng. Keraris Panji Tisna ngewangun pondok wisata ring pesisi tukang cebol. Para tukang sampun sayage sregep mekarya wewangunan punika. Para mandor ngawasin wewangunan tur para pekerja. Mangda singga sregep raris pondok wisata punika kawastanen Puri Tasik Maduk Lovina. Sampune bragat akeh rauh tamiu pelancong saking pesawitran ide Panji Tisna menekati para sastrawan ring sewengkon jagat Indonesia. Semaliha wenten para sastrawan saking dura negara rauh ring pondok wisata ide Panji Tisna.
Para pelancong banyak yang datang berupa para sahabat Panjitisna, sahabat sastrawan maupun sahabat dari mancanegara untuk menikmati keasrian dan ketenangan Pantai Lovina. There are so many travelers came, especially Panjitisna's friends, fellow writers and companions from abroad to enjoy the pristine beauty and tranquility of Lovina Beach. Ngeraris, tamyu pasawitan, ide ngeraris budal mewali ke mancanegara, ring genah suang-suang. Adi bedui kanang jagat, relam silolong bina. Idioi, Panjitisna, angapok adia begitu angawe podok satu. Lovina mandok. Apaan tol abidu yang cikitu padanya. Juli, Lovina, madam begitu banyak Lovina, cigro. Setiap mimpi besar akan diuji oleh waktu, dan Lovina menjalani nasibnya dalam sunyi. Lovina withered like a flower that bloomed too early before spring arrived, like ruins stripped of their light. But at one point, even the name Lovina was forbidden, as if its history was meant to be erased. Manas dapo siro hidup Panjitisna manangge. Rasa deg-deg takah rasa riantukan Lovina sekali makin sasapurik. Panas bareng masa simbeng ringan Lovina. Nusuk tangkah ngebakin kuping. Sebalihe, ibu kota sudah kecil keging sirang ring kota dan pasar. Ngawinang Lovina seret-seret. Keduen-den pelancong sana ngerawin diriki. Raris keserahan. Guna kaya sarang rain semoton nina, kumanti pacang sida, nincap Lovina nemang de tetep itu. Sepuluh tahun Lovina tertidur, hingga akhirnya ia bangkit kembali sebagai maskot utara. Dunia pariwisata pun menuntut, bawa kembali nama itu, bawa kembali Lovina. Lovina kembali bernafas perlahan, berdenyut dan bangkit dari keterpurukan. Slowly, Lovina began to breathe once more, reviving from its downfall, rebuilding and adorning itself to welcome foreigners with warm and sincere hospitality. Dasetipan sampun ngelintang. Urang Bali Selatan kewangun Hotel Bali Bed lan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sido ngerawang para tamu mancanegara. Beliau sabang kandung wijil kesiro pakemurdaning jagat Bali. Raris Rao Gubernur Bali mari kanang jagat buleleng mari tatas wewangunan mari dapdap ring buleleng irike parejana pariwisata banget muradian bangga
genah wisata malih ke paridadam lan keuraryang. Di ufuk utara Pulau Dewata, mentari merekah di atas samudra laut yang tenang, seolah menyambut geliat baru pariwisata yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Ori sama Anu Lovina Wansan Presido ang awung kemuan Lovina sampun saya ke jagi nyangre tamiu-tamiu mancanegara akeh wewangunan ring kawasan Lovina Minangkadi Pantai Kampung Baru Tukat Jebol ring Kaliasem Pantai Binaria ring Kalibubuk Pantai Kubu Gemong ring Anturan Pantai Banyualit Pantai Happy ring Tukat Tunggu Pantai Pemaron lan Pantai ring Tobukus sampun meparidadam wonten kaler desa penyangga wisata untuk atraksi budaya sampai gerubungan ring desa Kaliasem lan desa Kalibubuk. Atraksi budaya berpadu mesra dengan pesona alam dan gamelan, tari-tarian sakral dan perahu lumba-lumba yang menari di cakrawala menjadi nyanyian bagi para pelancong dari berbagai penjuru dunia. Wonten sesolahan gambuh ring desa adat Anturan Lovina tak lagi sekedar nama, dia kembali menjadi jiwa, menjadi cinta yang dirindukan oleh dunia. Semaliha taler wenten sesolahan sangyang dedari ring desa adat Anturan. Panji Tisna telah tiada, namun mimpinya menjelma nyata. Bahwa cinta kepada tanah air tak selalu harus diteriakan, cukup ditanam dan akan tumbuh meski tertiup angin zaman. Layak-layak ngasar ayon hidoyang sedari aku wonten atraksi mau gebek-gebekan ring desa adat Pokraman Darmajati desa Tukat Bunga. Panji Tisna is no longer here, but his dream has come true. That love for one's homeland doesn't always need to be shouted. It is enough to plant it, to nurture it, and it will grow, even against the winds of time. Abang aduh, kedua-duaning taritu Lampah Lovina. Oh, Santi. Oh.